duty guys para sa pamilya guys. Ay medyo resti mo gapon karon pa duty na pod. Padulong ta kag duty. So what is wrong with that? I'm not gonna be like everybody wants. Kayo bigay isog nga sa kay Andre kay mo rila guys, so tinita yung panahon ng ulan init po. SM pain na yun ko guys para guys kay pain ako guys kay pain ako do okay.